درباره لنین چی میدونی؟ لنین کی بود؟ Boşver, namidim. Ленин легенда буда яха мақсад. Президент вождем был. Да, Октябрьская революция была. شما درباره لنین چی میدونی؟ همین لنین کی بود این نگاه خودت؟ Baxdı, boşver, namidim. چی به نمیدونی آشنا؟ Her sabahmış ki namidim, namidim. Lenin. ای کدام سبب نمیدونی آشنا خود درباره لنین؟ Çok davayı güzeştim. ленин садор революция чӣ буд? октябр буд. мағлуб кард россия подшоҳиро ба ҷои ӯро гирифт. лекин ки буд? ки буд? вожди мировой пролетариат мегуфтанд вақто. ҳозир ленин ҳеч ки. чӣ хеле ҳама вақт мешавад. Lenin doid proletariat ҷаҳон. Dunyo. سنه تولد و مرگش میدونین ده؟ Ey yak ma mustafid insani ajo. لنین برای Shor murdagi nedeni? Вождем был. Да, Октябрьская революция была. Возглавлял когда-то. когда он умер? Если я не ошибаюсь, то 22 апреля у него день рождения, а вот день смерти я не помню. اون اساسگذار تشکیل کننده دولت اساسی لنین بود. پدری وی دولتی سویتی ای کدام حساب را پدر دولت سویتی گفتن؟ چون که یکشنبه خونیم که در اون وقت او امپراتور روسیه یعنی پادشاه روسیه رو از تختش فرآورده همه اولاد اونها رو نیست کرده. بعد از اون همه دولت‌های بین آسیا و اروپا بودن رو متحد کرد. президенти СССР бисёр корҳои хубиро ба самар расонданд. Он кас масалан Ленинро бисёри одамони давраи союз гӯянд ҳамчун падари миллат мешиносанд. Президент президенти اتحاد شوروی. همیشه میدونم که لنین طرفدار عقیده مارکسیستی بود و بسیارتر دولت به سمت به همین عقیده بسیارتر پیش می‌برد. ленин легенда буда яха мақсад. لگند چی به گفتهش؟ легенда мақсад ҳама чира мақсад ҳамун чӣ кардагия. درباره سال تولدش دوره فعالیتش میدونین نه؟ کی تولدش است؟ کی مرد است تقریبا؟ همه کی شنوه. یک آدم خوب بود یا هم چه آدم بد؟ بهترین شخصیت گذشته. از نگاه من ممکن آدم خوب باشه. зудтарин одам буд ки тонест ки подшоҳиро бартараф кунад, ягон давлати нав барқарор кунад. در سیاست جهت خوبی بدی ندارد چون که یک جهت میتواند به منفعت خلق باشد و جهت شخصی یک از دیگر تاثیر رساند، اما در شکل اداره کنی دولت اگر بگوییم که همچون دیکتاتور هم بود خطا نمیکنیم، ولی توانست که دولت خوبی داره نماید.